Question number 1. गोदो गोदाय आसामखौ मा मुङै मिथिनाय जायोमोन? Option number A. कलियाबर. Option number B. गुवाहाटी. Option number C. प्रागज्योतिषपुर. Option number D. सराइदेव. बिनि करेक्ट एन्सारा जागोन Option number C. प्रागज्योतिषपुर. Question number 2. कामाख्या मन्दिरा बबे हाजो थिखिनियाव दङ? Option number A. नीलाचल हिल. Option number B. चित्राचल हिल. Option number C. सन्ध्याचल हिल. Option number D. जागिनी हिल. So बिनि करेक्ट एन्सारा जागोन Option number A. नीलाचल हिल. Question number 3. बबे मायथाइयाव आसामनि राजथावनिखौ शिलंनिफ्राय दिसपुराव लांनाय जायामोन? Option number A. 1950. Option number B. 1955. Option number C. 1971. Option number D. 1973. So बिनि करेक्ट एन्सारा जागोन Option number D. 1973. Question number 4. श्रीमन्त शंकरदेवआ मा मायथाइयाव जोनोम जायामोन? Option number A. 1352. Option number B. 1432. Option number C. 1449. Option number D. 1465. So बिनि करेक्ट एन्सारा जागोन 1449. Question number 5. आसामनि गिबिसिन असमिया सावथुन जयमतीया माब्ला ओंखारदोंमोन? Option number A. 1922. Option number B. 1935. Option number C. 1938. Option number D. 1942. So बिनि करेक्ट एन्सारा जागोन Option number B. 1935. Question number 6. आहम राजफोलेरनि जोबथा राजाया सोरमोन? Option number A. गबर राजा. Option number B. सुतानपा. Option number C. पुरंदर सिंहा. Option number D. जोगेश्वर सिंहा. So बिनि करेक्ट एन्सारा जागोन Option number C. पुरंदर सिंहा. Question number 7. आसामनि गासै माहारियारि पार्कनि अनजिमाया जाबाय Dash. Option number A. 3. Option number B. 4. Option number C. 5. Option number D. 7. So बिनि करेक्ट एन्सारा जागोन Option number D. 7. आसामाव गासै 7टा माहारियारि पार्कफोर दं. Question number 8. ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव थानाय गासै दालांनि अनजिमाया जाबाय Dash. Option number A. 4. Option number B. 5. Option number C. 6. Option number D. 7. So बिनि करेक्ट एन्सारा जागोन Option number C. 6. ब्रह्मपुत्र यानिकि बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव थानाय दालांफोरा गासै मोनद'था दं. Question number 9. नरनारायण सेतुआ पंचरत्न नगरखौ बबे मोनसे नोगोरजों फोनांजाबदों? Option number A. कलियाबर. Option number B. तेजपुर. Option number C. बङाइगाव. Option number D. जगिगोबा. So बिनि करेक्ट एन्सारा जागोन Option number D. जगिगोबा. Question number 10. आसामनि गिबिसिन गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? विष्णुराम मेधि, तरुणराम पुकन, गोपीनाथ बरदलै. And option number D आव दङ none of the above. So दा बिनि करेक्ट एन्सारा जागोन Option number C. गोपीनाथ बरदलै. लास्टआव नोंथांमोनाव आं कुइसन खालामनो सानो जे फार्स्ट एसामिस मेगाजिननि मुङा मामोन? अन्नानै कमेन्ट खालामहरगोनखौ आसा खालामबाय. भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय. एन्ड जोबथारनायाव अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामलांदो.